Ketheka sana uringe mutegeri wa Meru TV. Good morning kethi ya gichombe kilukite ndeka 20 mwaka nyuma ya thayele chero kire akumba kwithira chiro ama ni merode like I never went ngo kwirita gichoka ante choka ndini nkani kona mgeni in the building lakini nende betikeria ambombe kwithira ngikurikana nombe ke kwithira gitwarire kire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amona kinya utwandikira ntumirie ku kire 0748918901 0748918901 medho yonde ya ilete siasa cha 2027 na kinyokyo na yare yadirite ya ikarika ndiguru ne motori ya ndiguru ya Tanzania nyuma yabo kumba kwithira bakibwithe kithurano kya nu gatwika president wa ndiguru ya Tanzania na none tere yonde ya idirite ya ikarika ndiguru ne yatu ya Kenya siasa chia broad based government cha 2 term 1 term no kana cho chirete na mbere na kumba kwithira chiki wata monki sana ntuko inka yake Oburu ura ni interim amutongero wa kiama kya ODM arombere kwithira akione ndikethira abagetikanire kuritaniria ngui na Rais Ruto kana bagatonya thirikari ya Rais Ruto no mwanka abaene nkiro wira ne bumwe bwati nende bo ibo bakomba kwithira bakenenkanira muntu urakayukia giti akia munini wa Rais kune kugatia baki agwetikiria agwitanira ngui kindiki wetu sijui itakuwa namna gani no kirikana rwari rwagashagwe ura wari munini wa Rais ukabere no burwa mbambiririe bambire kugweta gashagwa gwetwa kidogo tukiona yakaya mantu muchetho yaya gutwika mantu serious nende yambirite kwarirwa akiri kindiki tukari mantu kathumba ayege siasa rwari kiri mubango yetu ya Meru TV rukire twe na mugeni na kuromba gitike senator niongea kwa sauti akomba kwithira agitu lakini betekira mugwate ogeni twarererwe moja kwa moja akenda tumenyawe ariona tena uge bwa weibweku abwege siasa ichithirite chigite na mbere na chiki wata monki mno cha 2 term acha 1 term na kinya chia broad based government nende akomba kwithira agitu na kinya wa akili sasa mimi sijui ni muite nani lakini karibu sana wa akili senator asante mutambone akende mutegeri wa Meru TV. Wacha tukujue kwanza. Asante. Betawa Mureithi Ntokobito, wakili wa Mbetherande wakili wa International Human Rights Law, na Mbetherande mwanaharakati. Mbere mbukuma siasene, ndarita ngwe na Umoja wa Mataifa kana UN, ndari nthi mwanya, nthi mbuthiera re Pakistan, na mbere Pakistan ndari Tanzania. Kuri kwa tamandu wa Tanzania, tukaria we baadaye, kenda mbwa nkwira yale athatu, yayo karika Tanzania thai. Alafu thai ndi nkoromba etikia Senator Meru County, na nkoromba muthikiria watu kuendelea, athikiri ndoresi yetu, amenye history yetu, amenye mtu wa kuringira kura, bia kwenda na Meru ni mbina na umetaina lakini asante sana mnonto Bombeta studio Modoni na Meru TV nimpete kanyaka nene sana kakwaria muthikiria. Thank you. Asante. Karibu sana. Ukiromba gitikia senator tukiambiriria ndio ungekuya Meru ithirite kari atunontu nende gitikia senator tiko karingira kura ni antu bakwenu aki no mwanka Meru yonthe utwaririe utwikire box utwire mantu ya meya yaro tubangirite ndio ungekuya Meru kariate. Kuma ndi kwamberia kuthiolonka Meru mweri wa 6 mbitete Meru ma constituency cionthe na ndathikiria mu Meru na wiregiro bo mantu asenjia mno kiantu banake na grupu inge cionthe itengi ke maendeleo kwa uno mbue inkudhikiro boya anti bomba tembaru kabisa nkibodina support no ntonkoro cyanto ni senjetie anti bakinyete kanya kalaga kuwa mantu lasima ya senje na imbiyete na mantu yo senje mantu na tena tiambi tena mpatho kana mbiyete no thuku kana nkiro ya na mtu no yoroko no kankuwa brembe ya siasene ndare chairman kana chairperson kwa kundikia UN dunia na yonde na ni experience kwenda kwa Meru na kwa mwaka thai nkuibwa ndena kwa kunene sana ni wantu wanjokia na wantu wambetikiria na ondikiria. Thank you. Now senator wa county ya Meru urakarerete gitine ndi Kathuri Murungi kwentumiri aratumire kire baraba kuromba gitike senator imekufikia ote message ndrona na tandingira thimo kwa mbwa either kago kirombera kana Mwenye ndaonere a face bangi face to face akimera we ngania na ngania
muache hii story keni kuringa siasa mapema siasa ichiambiriretie kana bandu siasa siambere me siasa siasa ni muturire siasa sidara siku ntugu sionthe kwena orantu wale siasa bakona siasa isekelengone ile siasa barasia lakini woke rarukire kinyo sai siasa nonto eria rare kinya suburiene lazima moremi akame ng'ombe lazima mtu kama materia rare kamate whether barete buya ateka materia rare ko maisha yonde ya binadamu every day ile siasa lakini tusoka kikadhuri kadhuri no idere nyeno bua nonto kadhuri mbona akari mwatidera ena wa muzi kamili kwa hiyo no idere ateshu akirwa kuwa na kwenda governor na kwenda senator ko barako au tumira message bwana anto babo mete ruterero wake bwa sedu umete ni menti south kana ntendo mya nanya umete ni lakini ndira target baba da kwino we kenda anisia masindano lakini oni kawa kadhuri anda kuromba sia senator inyo mudhoni anda kuromba anto ndaba rombe umero atara wengo mtura kona no kobua nao utonyete siasa ne kuromba giti kia senator kwina mtu akwa ili yako ile ai umeanza mbali ukiambirire kile MC anja man ikireke ya mudhoni nibonto kiambiria kwaria mbuire no tegere mwiro kwana mwiro munini lakini bawa kinya yani ngare mwanki nitira ke mutambo ya reli ni boyo sekei bere mbia mero kuromba kuria senator ndaro merete aritingwe ba UN aritingwe ngiri 20 kana mirongo ele 20000 na tiba kumandhemwe yani 135 countries twaringire kura yele 2021 na 2023 na kima itonzo yele winda sindire kura yo twisinda nanto bakumandhe yonze kuke indoromba koromera nto ba UN Geneva nto biseto na eri Geneva ki represent interest nto ba UN nde yonze tikenya na East Africa na Africa imero mai karema nitega senete karema alafu bunge na buo mero ito amenyerie ya mengi to kona kaite bi tengeria nto fulani utem tuterombete bonka we qualify ke katiba na katiba renda we above miaka 18 we na kidhomo fulani lakini mno we na nkoro na we ndibo servant bonto yari mbere antu atere tukiwa ndo soka nyuma to soka ya Kenya mbererie kuri Rosiathi ito eta antu ntoba mwariama baba imungi na Dedan Kimathi tukiwa kwenda kumenya miaka yo lebo kumere muithone 1952 Dedan Kimathi are miaka 32 no wakuri buru ayo kuma muithone na atongoria mau uyo to baba imungi koika theri are miaka 28 mwari mara miaka 24 na bomba utongeria mugato sinda musonko kuya kwetera nto bomba gutongore Kenya na momo yonde kenda twenga musonko mano batu ntokare mama ni korei mabadiliko thai kuti miaka na kidai miaka bado dina omi nthomete nkathiria guthoma wi mwana harakati winde mwana oshe yani ni wakili international lawyer ko utevu gendekana kingwe senator bwandema na ntomba kuma Geneva bua senator maya karema nya governor kinya president actually they qualify nya run for president kana nya senator nya president I'm very qualified inspirations ko wakuri atiri why otonya siasa na specifically gitike senator ni bibiongo kuona labda bitiku bithika miru na biro kendo wako yobwithia ba kirike inkwetere oni mbea Kenya mbukuma siasa indare nze iria nandwa mbetere Pakistan indari tangwe na thina isia Somalia na Congo na nthi nyingi UN ithereri na mwaka uthira 2024 we be the member wa Law Society of Kenya na ya menginde cia na kenda turitangwe cia public ku mwaka uthira indasianirera kwa maandamano ya Gen Z kwa tuga turukira rukire ni weta police stations weta romande kurita nto baba wati ninya weta rimo mochari kurita baraboroi na ube identify ndekwa na muthuki yako ndila Kenya itariu na bado indachangia mno mutadaone online nkiwa ito kwenda change dawa nonto kwendelea kuitangwe nze cia ome ngetetha cia nto bangi bona wiru na bona maendeleo na bado Kenya na Meru tukenda utongorio bubwaya na utongorio bubwanake na utongorio bukwana mbere ndo werari
actually ndenda kurekana nguya kuwe UN be na mashinani litenguye mwananchi Kenya Kenya tumba kuendelea ndinge ngori ndarita ngwe Geneva ndi isiendelete ndiko uni kento bado eni ntore kulita kiri ndare coordinator wa elections mero kutika nde umwe yaro kyanto pa mero inda coordinate elections nyakatibera njaro ekeya wende school of law itware barabe ya kulita nanto katiba ko uni kento ntore akyo korone yeah ngweche seneta chithera chiririko gwe seneta ke katiba Kenya 2010 ni ebeta representation ku oversight government na kusikulukia sheria legislation alafu ingine yo ibedharaba kiusika ke mantu ya impeachment ontura ya Gachagua impeacha wa kana president akenda ku impeachwa senate lazima iusike kenda idhinisha muswanda yo kulitakithi rais kana kulita deputy president rewe na makosa ya kikatiba okay aneboga sana kuwa kauri ya obiti ya senator ni thera ina budget nekethra ina budget iba tukethre tumirika kuruta ngwiri berensoke kiure kiu kengwere nge senator nimbuire oversight lakini onde me break it down kenda mudhikiria elewa ngwe senator ni kutegera maendeleo ya county kenda kutweka mbia ira si kuya Meru county iso tumiro boya na mwananchi na kuona value na kuona maendeleo ya bati umukinyira na mbesira si ya Meru county onto mwaka yoto kwaria Meru county ne receivete akwe billion 14 ku senator na bati kuthiatira sana mbesira usio tumika kenda kutoka kidera mbesa ni tengi sia barabara sia mandawa na sukuru na whatever aikisha siweta na bati weta otherwise no bati kwera weta kidinya governor amweta senate amwera sioke siurebi no ndito kona mbesa ni shotumira bo thoku kana raise queries si expenditure bunge na buo nabati ko lobby yani senate nabati kuira thirikari era nene central government yongele mbesa siweta ke county governments kenda kutukende mbesa ira si kuya kithimero isiweta sibitari onto yani manto ya ndawa ya health ye ke under county government kukenda tuona matibabu amea seneta nabati wekira more pressure kithirikari ya nene kenda mbia si nyinge mero kunyongwe even oversight na representation ke budget tika obisi seneta ida ina budget ya ku run programs onto over county government obisi seneta no mwana MP ku seneta kedra ina twethi PA akedra ina biasa comment obisi mashinani Meru na Nairobi lakini taidha ina o budget yetengia ya obisi seneta onto ya kuandika antu wanga bandawa ba health ari Thank you nimega sana kethira ngwe seneta sometimes ku oversight kinya thirikari cia matura kwenda kuona mbechire chikurekeru kiri thirikari akana ki county chikuba kwethira chikinya relationship ya governor na seneta bat kwethira kari yate relationship ya governor na senator no mbue no mpine example no more relationship ya to a president na parliament yenyewe onto Kenya kwa tuweka parliament ya Kenya onto MPs baba atiko oversight executive kana presidency manto abui baba atikulita ngweboya yani executive kile governor rai kile miswanda yokiloka ke county assembly senator na waya ni maoni lakini burabu na bata buru ni senator hakikishe mbesiri ko ya Meru county shotumika boya na boyele hakikishe mbiri ko ya Meru ikuongeleka kuma ke central government kwa ni kwenda senator wenomenyo bwa sheria ishotumika ko ke ugatuzi ni kwenda senator wenomenyo bwa budget uite mbesa itengi ke county government ni kwenda senator wenomenyo bwa appropriation a national budget kenda kutoka ki county allocation kana revenue sharing senatora kipaumbele kwa area manto yako increase county allocation lakini ikubuya mno bena relationship embea nonto governor no ai senator madina ya county government ya kwenda ya wakilishwa ki central kana Nairobi kwa hiyo yani senator bridge o county na national government no bridge o county na legislation
a national legislation kwa hivyo batu kwenda beno usiano uboya lakini na batu kwenda very good at oversight kuta tuge kwena ukora bu katika county seneta atume kwa tukanwe ngwekeni ku cover ukora bura Nibaga sana tukichoka county ni yetu ya Meru kwithirite kwina rwari rwitite na mbere rwati state loan ga kwa county ni ya Meru county ya Meru ni kinyite igitira kwa city ni bati kugwithio city kiuria tu batwe twi county ya Meru are we in that state ya gutwika city na inyakithira state loan ni kwire kwa county ni ya Meru ike ya wakwa igatethi Meru ate Modhoni kiu kikwenda madhonya mengi sana na anto bisokere nkorone inkwirire winda ria city nyingi muno isi twa city whether New York whether ni London whether ni Geneva na retwe tarito city Kenya yakarimwe twirairwo kuwa tu city tutikwelwa mathina ya twina yo batwe mathina yeku ria tukio siathi 1963 president Ombere Kenyatta na wire twina thina ira ithatu ira nene buru au twina ukea poverty twina mpara hunger na twina illiteracy wasio menyo thai turi miaka 63 after kana 62 after independence Meru eturi bado tuna thina cia wasio menyo no ntukithomo tia kibui tuna thina cia mpara no ntukwena okeo buinge na bado maskini ni mingi sana kou toleria thina ira no ntu thina una cio ni kuonekana through nyama anta matibabu ni sibitari na twina cio let's say ke sub county level cia level 4 kutoka Meru County yani health facilities clinics dispensaries hospitals ringanire cionde ni 600 I think 9 KU 609 ila cia county ni around 210 kumanisha yani 2/3 kana yani isunsibilibe ithatu ya sibitari cionde ni private na cionde ni clinics ya very low level kumanisha mwananchi wa Meru matibabu basic health services kana basic health care no menya ni right ya katiba right to health mwananchi wa Meru abengi batu kinyela that right to health kwa hiyo lazima tusioria tere thai twetenga BS county ke health ni around 2 billion na 2 billion yete kwana na hata tukatenga tukayokia mbesa renge ke budget we nini tutukambiri oka state lodge karu torara Meru yana na kuna state lodge inyere na kwena ngesagana na rutu ni helicopter nyake ndako ya Meru kwa urimwe yani tubatu wisokera tusorie priority mwananchi ni riko no ntuthira mwananchi atina roe mwananchi atina mbia sibitari cia kurea visi katukalita mbesa tukoke golf club tukoke state lodge tukoke airstrip kwa priority cia tuma inkona kaya itesa sawa no ntureto kuwa manto ya oka airstrip for example twena airport Meru mea airport ye Isiolo nusu Meru ere yambiri okwa 2013 12 years later 2025 ita ruroboya ne nontunyaba wamba so far airport yani rate 4 billion Kenya shillings kana sorry I think ni 7 billion but we need kwenda another 4 billion kenda idra cleared internationally kulandi ndege nambi kuke uria 2 billion ya waka airstrip njaro na Isiolo bado ingi na rate 7 billion imadhwani ya mbibatu kwenda biembere kuke akwa na bado denda kuwa manto ya state lodge airstrip anga golf club kikatiba ya kwenda public participation dhayo tumbako bwithe maendeleo Kenya without kuorientu mbiba kwenda kwa hiyo tevo leaders mbo timana tuko maru kire bagenya saiba we mbito ko bwithe to bwithe golf club to bwithe state lodge na tobana Meru basa golf nyando wa Meru golf imbi una windi sa golf lakini onkwire Meru itika kwenda golf club na golf club kila sema yoko county government private investors anto wena miunda na ndo andaro nje ba roire rwanda tiania rwanda roembe babu the dam ina roro inge anto bari mearuo na bado hapa kwenda golf club hata boke golf club lakini batumira mbia setu sio oti turi tena yani nainya sana na thina nyingi usiokera interview anto bari bazatu na tukiaka na interview stare ngathitini at the Daily Nation page 4 na 5 ina ruono rwa cartels brabethirite bai kama
mbeca cia Kenya Yeah. na kuririkana kithirikari ra ikuo na nguiri gwitwo kwina so many ghost workers. Yeah. Na betherete baikama mbeca kanini tu taxpayers mbeca cia ira tugomba kwethera tukiruta icho chiethirete chietumira kiri kurwamira ghost workers baina fake academic papers certificate back man tukathoma na bando but anyway ni siku I never chose to be a Kenyan. I don't mean Kenya there crime scene. Kenya crime scene. Lakini na tema anto ya yomba kuthira ye karika. Manto ya karika nonto Kenya kuma twe kwambiria twe republic. Yonkura yani tuambirie 63. Tuambirie on the wrong footing. Nonto kinya mbari manto amwari maya bakemathi na baimungi. Manto era barwira yatakarikire. Nonto maumau barwira kenda bona miunda. Na maumau bakithiria koro 1963. Miunda era bandu barwira yatirwo na Sonko bara. Na era nio Asonko batire itayukirwe babarwira osiathi. Yawikirwe babetawa omgada. Kunyo thai Kenya tukurwe miunda niyo. Babe na miunda minene. No bobu wa omgada. Kuka tuambiria yani nde tuna makosa lakini katiba ya 2010 ni yerekende sinje makosa yau. Lakini mwankaru ware meto kwa thirikari iko thai o tongorete thirikari ra na pinga katiba ye. Kuna tea Ruto o pinga katiba akombo metekeleza 100% na nkoro we kwenda kutekeleza katiba ra. Hivyo ndio kuona mantu ya cartel ndo kutoka Kenya 70% almost 70% a budget. Ndio mantu ya budget ya national government. Yokito kinya 4 trillion. 70% ni recurrent expenditure imbia yani issue tumiro kure antu ghost workers kana antu ani aritingwe borongo bateo. Kinyamiro county kutuika mbesira issue tumiro kure antu kana recurrent expenditure. Biti cia maendeleo ni agwe 67%. Mwananchi uwena woni kembisi atushi yetemiro county 14 billion. Ike itubudira maendeleo ni ya kwenda 30%. 70% shirirwa onatu yani yoro na udrigari ne. Ninyo atagira rimwe budget isi account nibondo kuangwe senator ingwe inene sana ito kwenda senator ina madhwania. Uko na budget onto ya roe Meru County na health. Isi ugeta kwa nanabia isi utayangwa tuweke county assembly. County assembly na MCA bana sister tunya 69 ba Meru yonde kana nyales 69 amona kinyano minute kwa tugenda nto ba 69 biba tengeri isyo nyinge kiitengi kukundia mu Meru rowe county yonde kana isu kete kwa nana na mimi tithe na Meru ake ni the national yani priorities yetu si so wrong kwa hivyo tukwenda tutara tinya bo inde morithi akinde senator kinyo wetara MCA wetara MP wetara president lazima mudhikiria usiorie mtu yore historia nimbi no tukia kuendelea au bono wera dhinera rita Tanzania kutika mwananchi na vota kwa tukene mwananchi akawa enough is enough utumbo mbira ndiye nkiringa kura bwembera manto ya asinje kiro mwananchi akathura au yakambu kumenya muithone ora mumu kumera muithone kinya last year agency ba demonstrate niko vota kwa nkoro wantu kuona yani mwamba na wamba kabu kuendelea utema nto yako badilika akandiriria lakini nende kile manjao ya tukomba kudra ya kibuthika what should we do no tunende we elected them iba karirete ite ibo baina power batu ya Kenya mbere twetera tukinyithurano ne bingi what should we do mwananchi na manto omba kubwethia tuira ia kana tuwe wananchi pa Kenya bado sheria ni utwa mamlaka mamlaka mbere manto ya gwethera thuki tuina right ya utrima na anto amwe bawa demonstration ya maandamano kama maandamano athuki maandamano ni right ya katiba article 37 no tuira no tutrimane twaita kithira ni ofisi ya senator kana MCA kana MP ona bukwenda weta boko wa bazu rewa wananchi tukwenda butwethiria manto ya elea itukwenda bareye ibwithua no tware ni thuki na biashara itu itaoti kebwithwe boyele wananchi no bandike ibet sito petitions public petitions no bandike barua bwa saina bure anto abainge bukaende kidhani ofisi na ngabana kidhani MCA boya thato kwenya
ku recall kwina power recall nora sheria itakilukubwa ya lakini kikatiba bwananchi mya kidonya Rwanda na anto mero besa ina recall ya some MPs wakiwa bate kwenda MP fulani ya dhirinya tam irate bado ya katiba no bo recall nya elected member of parliament bwana neo ni era ni extreme katiba ni wake kipengele bia mbere all sovereign power belongs to the people na anto bena right ya exercise that power directly kana through elected representatives directly dimoni maanisha anto no ba mwezo kwenda thirikari ko buru na baka tura bonde mya royo kana ruare anto batura bonde bako kwenda thirikari ko oto thirikari senja mito ni thirikari senja Bangladesh Nepal nyada Tanzania kio manto mba wakara anto baka amua to kwenda bubo iko manto ya senja ko mwananchi na power lakini ira most important lazima limoto prioritize amani na peace ni mwananchi that reactive ke everyday life ya politicians kwa rasia umma na re kura sia Kenya kuringwa mwananchi auke responsibility ya kuwa ntikwenda mbesa ntikwenda kwa manele ntikwenda kwa yana kenda bamwe murethi kwenda kuringira kura kankolelia murethi menya murethi oyo history kani iriko kithira ki no aritangwe aritirengo atia kithira na ari obisi raia kana public kimbia iya ara watu na kashifa no iriko kina tutara antu abeya nonto mudoni nankiara siani kuma nkorone mwananchi wa Kenya bwa kuma mwaka 2002 twargia kuringa kura na maoni ya kutaranto abeya turinga kura siokea kura sianda kura sia mtu umete kuntu kuna kwa tugende winde murethi tekaromba kura sandita ke mtu goria murethi umete na ndawo umete lare embe awentringa murethi kura lakini mtu akaringira kura okuma urethi tiania kana with anointment ati utethia nonto re tutara tuwa antu kibaki na litrengo ibwega kibaki tegomete yembe kana tiania kana anointment kari mtu moya ko I think ndera muthikiria itu tusokere nkorone tutare antu bubwoya na tumenye historia mtu ni reko mbere tumutara Thank you. Kwena aranya elumete nyungu. Siasa chia 2027 metho yonde ya elite siasa 2027. Kuma kire thirikari tia matura na kinya thirikari nene. Lakini betikiria atuku kitekire thirikari nene. Kwena rwari rurejire ntuku inka ithiri gutuika nende Raila ikumba kwithirari ututiga mutano ine nuwa mbere kwithira akirwa mone thira kithie kanya gakurwamira kama kia ODM mwanka mimbirira bakabwithia ithurano I don't know kana rira bachala nuwo bakwendo bakwithira kibarwamira now no ntunende thirikari Raila narari thirikari ne eruto na kwibatirari kubairiki ODM nendi bakwenda kutonya thirikari ne oburu au boba gitikiria kutonya thirikari ne ya Ruto kana bakaranthi baranire na Ruto rwari rukweleweka ono mwanka rukatikire kirithano ne 2027 and drop Kindiki nabo bamunekire deputy president kumarutera ODM Kindiki ako wapi no kirikana akashagwa akimpichwa rwambambire tundu aria cha jokes muchetho tukaiwa gashagwa tuko win jokes mwanka mucho ne gashagwa obwa twelwa nthi Kindiki ako wapi Modhani ui siasa na ke siasa oteke to ke permanent kana yani ke lasima ti lasima nya Kindiki wedra Kindiki atendela kwedere makamu wa rais ti lasima gutuke na ntunya bo ODM wowe etagashagwa menya turikana gashagwa bayita Ruto na Ruto atwera woni ntereka makamu kwa apitia manto yanda apitira ndi makamo anko bwera nko bwaki kishira nto ba Mount Kenya gashagwa tulitano yango ye mwanka 2032 na nkamo heshima this kind of humiliation that I've been subjected to, no one should go through this amount of humiliation. I've seen it all and no, I'll not let Gachagua go through it. Lakini uo mwimpichire no to Ruto wau. Yes. Kwa ke Kindiki mea Kindiki Ruto mwikireo. Na Ruto kwa utala madhabu wake ya 2027. Ake akuona chance yake yosinda through ODM na kwa ODM makamu wa rais kaa badhania. Aya wana chance yake osinde nyati ODM. Aya kuona yena mtu ungi urethera ni mtu wa Coast, urethera ni mtu wa kuma Western Kenya, nwaka waknwe. Kwa kinyara ya menyara ya Gachagua ya makamo, bado Kindiki nenda kwa makamo. Na report yende niyo Ruto enda Kindiki mno.
lakini ba utala madhau bona no na anto no garaya anto abenge bona gashagu no garaya anto tokatu baire gashagu makamo ko ke 2027 ute guarantee ryo na wewe no kwere chances ni no to kindege ati running mate Ruto chances is very high no to kindege kena numbers ireko yaka akuretera Ruto mea rimwe makamba kana siasa tikasio ila sia kinyori tingwe muno to kindege ari mwarimu wakwa anditana international public international law na mtu mwa sana muri tingwe lakini ke siasa inambasi komata ni rimunya resources imtakore on board na kema ntu on the numbers resources kindege ma tanka mama tinyinge abunge bameru ko barachimire goro bawa bone ndekethira rais Ruto akandrop kindeke kinyabo baka withdraw support kiri thirikari ya rais Ruto na abunge obako irabo mireto bamo baba komira batwira rais Ruto aba promise atire bamu impeachire Rigathi Gachagua na bamuita banengera kindeke nwakomba kwithira ke wakanya nende kindeke unwe tu yakam akwenda kwebelwa betrayal kana tu ni kadi cha siasa ikadisa siasa lakini bado betrayal lakini demo betrayal demo ke yani yira mno anto bateno menyo na ke MP baba to bameru wimbo na rimu akaba etigiri otumiro bodho kumno ni Ruto nonto myaku rimu kwa kudhikire miswandere mbunge ureda ni finance bill raba kilokasia finance bill 2024 ukoria yani ke MP kenda utinyo umwembo kuroma au are woni ngopinga kana maoni yako imwanya ginyare ba ko impeach Gachagua meno no expect mtu mwaka wari karoma nambi na Gachagua nonto reasons kidhomba yes. Ko ndona kabetikirire utumirwa batina Syria yaka bongora tuwani anto bayes baera anto bayes lakini mbua ti kwenda ko imbera sinya kuona abo meten kuona rimwe mea thirikari Kenya ikaritha ite kwa katiba ira thona maoni kana wendi wa Ruto ko tugende ore MP ni kwenda maendeleo waku wakara kwara pinga bora Ruto akwenda wasi maendeleo kuno MP baba tiba kwenda anto baba wakilisha mbwa batethuka bona miradi kidogo baka unsuthi kana baka mpoi kana slaves ba president kun ante kuna kabe na choice muno kinyaru Ruto akamwa kuritangwe na ODM muno ba uno nto bwa bateko expect Ruto yani kagende kyari toru ari karo yo kindiki no ethire ate running mate mbwa meri lembere kura siringwa ko beri atu na Ruto alafu inde meri ra kinya obezo tenwe kenda na atu te antu ba mero twana barumire ke tutambe yake one time kato baringira kuya indu tikia mwaninchi na ami muthempa yu mwaninchi no mere mwaninchi kwa utari nwe ida finance bill utari nwe yani manto ya onde okiluko ya manto ya abductions extrajudicial killings utinwe woti bokiongelwa nteko na kauke mukasiringi nyuma yake yani meri that mbere kuri ngomo ira ngusoka kewe siasa cha tutam na one time kwira cyo kariche ko kwata monki muna county ne yetu ya Meru na rarachi kwamba irichia one time tukaraya katwithe aturiki siasa ni cha one time twithe tukwenda Ruto aita to mwikira marietwa Kasugu na yangi ya mengi to mwita marietwa lakini warantu kiweta anga I don't know what is changing to one time yake kwenda kudidimia I don't know me one time to miwa na muromo lakini one time na eri nkorone ontobo nkorone tiara ko busenja no mwana tu antobele bendene mo corona mukuru deiram tu mo koro kana mo koro mtu yani adhora ni mwene mwene no ya amure akewa whether ni whatever it is ende akire akare gutheta lakini tiga nkore thiatia yarekera mothukiara ko one time in corona munga mtu wa one time kinyaba kuwa two time corona one time ago tugende thai Ruto no tumira mbesa muno kenda sauti two time yongeleka kana anto bibo two time lakini bonka mtu kuwa two time imbesa bwinkwira tu oma ote two time kuma corona two time iruma kiondone one time iruma corona ko
kitano rikana 2002 mbere Kibaki Raila Romo wa Kibaki tosha anto batarishwa kithira twasinda Moi no Moi na power 24 years na Moi are very strong asiti nye Ruto yani Moi are dictator asiti ya Ruto lakini anto korone ibaise tukwenda Moi the ile opposition ya United ba o flag bearer o Kibaki Kibaki onre kura 67% iwonto da yantu bahoru atire bwadano Kasongo ao na Mbori no bakaringira kura we bantu baruye Mbori natika baho ya Mbori bwadano Kasongo ao na Ntiri no bakaringira kura intiri ko dira to atare nyo mutonto utara we presidential flag bearer o United Opposition pate uri mudoni na umete no nto agenda mbere United Opposition igurita Kasongo iye igurita Kasongo bende to wadre to implement katiba to implement Vision 2030 to implement human rights no to mantu yonde na yake takado na will that be possible wailete wengu wake metho ya kuja siasa kwina mtu aete group kana abwithitu bwe kana thurani wa kuyukia giti kia president in case siasa chia one term chikakuluka no kwire ari mtu any thurani kenda presidential flag bearer iwo kwire siasa cia one term in corona kutika barabe ki opposition but in a choice no mtu bakumenya mwananchi corona isenjetia koni gopongo bakaibanga atwe mtu umwe ureda ni Matiani ureda Kalonzo ureda ni Natembea ureda ni Gachagua ureda ni Madhakarua unatupatia mtu mmoja wakishatupewa mtu mmoja sisi ndio sasa tumpatia kura bonge na buo bonga mtu weke United Opposition utio kama tete antu mtu mmoja kama tete antu kwenye Raila no yara kama tete antu ndo ntiba mwendete kinyara kiobera ete ni left batan left lakini ruarito kwa kinyaga Gachagua na hivyo kwa Gachagua limwe popular Mount Kenya akaamua ruaria support Ruto eta wengwa atenka mata na toka mata igi asumunyo ore one time ndo kara kore one time we areta wengwa iwondo kwa kinyaga iri Ruto akaura kinyaka ora anto bonde opposition mtomo atiwa unotoka akura sawa kuwa kugatire the DP is putting all effort of social economic empowerment of Meru people level 6 level 6 market including a Koromone market loans in Meru where 2.5 billion from the financial year has been paid so that contractors contractors can resume works. Others have been retendered. Industrial parks for agriculture value addition among other projects. The DP has goodwill. Let's be objective in evaluation. Looking at the microeconomics, there is light at the end of the tunnel. Wari wa DP achumanireti. DP no ruya kya witi guchumanira bora uchumanireti mna ruterirwa Meru. Our son DP Kindiki is suffering in the government too. He is being used to up next year. Unfortunately, he will not be the running mate of President Ruto. He has failed terribly in uniting Mount Kenya East and Mount Kenya West. The support base of President Ruto is now under the control of DP Gachagua. I don't know how true is that. Nayamwicho Aruan DP Kindiki is enjoying the powers and privileges of the office of Deputy President, but all grassroots levels he has no following. My advice to him is just jumpstart the stall development project in the Greater Meru region. Imagine he has not delivered any development in his own village of Erunduni. How will his scorecard look like? How will his scorecard look like come 2027? No, I think adhikiria botoma message bakwari oma. Bonge kenda kuongela. Mea maendeleo yatu wa maendeleo ya yite Meru urethira ni thoko ya Koromone urethira ni arimo kwandikwa whatever maendeleo i right na ibo ntotongoria buthuku butuma mwananchi akaona kama maendeleo ye favor kwa tukende no ntuitwinyile tu muno mtu ya president kana nyakindekia yawa tukabwithe babare kuma Meru National Park mwakama hawa twaringampe lakini mwananchi akolwa besira aita woti kibatu kwethia ate woti ibatu musavu na njira wewe
ku yani no mwalimu skuru mwalimu madhabu kana wasonko ya abuthe lesson yemwe ya madhabu kali to batu kulinga mpino ndo mwalimu akuritana meno ngweke kuritana ku wengo support nya Kindiki ara imaendeleo ya yonde lakini siasa na imkwere Kindiki win nda umenyere 2006 kumenya Kindiki miaka 19 ni mburi mtu moya as much as I know ni muritingwe mtu ebidi sana actually nkenda ndina chance kinya Kindiki ndinya ainya president lakini niyo thine Kenya kaneti nya Kenya kinyo gathrobu yata ogaritango ina nkoma kwa yaba kubuthokire na Kindiki ni ari eke cartel kana eke government it will care about human rights it will care about development primary number one concern a Ruto government na Ruto wengwa ni ku accumulate wealth iwamba ibo ntuko na beka matam pesa nkoniene bake yaba yetu rani empowerment myaka tibe we 2010 ngokwera muthoni ne senjire Kenya muno gutwika bonka thiringi Kenya kende tumika ila sima kilogere parliament evangirwe kenda thiringira yerwa thiringire taki health thiringire taki ke barabara kumbe sirasi kama twankonia si empowerment na ikuuma meti bangiri they know wait wa check budget detailed budget appropriation at 2025 2026 uteno yani empowerment ile ikuonekana na baya kwa mbesirisio meitu kumnya Kindiki musaro ke 1.5 million mweri kura Kindiki yake ya mero mweri yomwe aya na milioni 20 na seuma kinya biashara Ruto yani siake maximum 2 million per month na hata kwa na milioni 50 when talk yani Sunday I think kanisa aya ni milioni 50 na ni milioni 20 nya bwana awe tonka thelo na mbese yukuma na answer ni simple bimbia sieto kwa mtu aria bilioni mwe mbia sieto ake atwa milioni 20 walingampe ibo ntu buri lasima mwananchi yani tusokere nkorone ture siasa usia besa nenya twitara ntu izo tukenda utara mtu na otwambia arambene mathikone na tunisi nyambe mbesito wetia baba koromba kura ntu abeya nontu twabekera pressure kulita mbesa bakira siasa lakini antu bathuku nontu bakumenya ila bakaiya na nyambi bo basokia bakaya arambene bakaya balita mbesa manifesto ya Ruto thaire baromba kura 2022 iba ugite bura bakagirithio gima bomwiri bura kithomo gikagira na thayo gya kwailia muno ruterero gima bomwiri na kithomo ni namite nthi sana na ntichikithira ibo bareyire bangaratania kabethire kwa ngaratani no tukinyi batwira bakia baethire kuthuki I don't know how true is that no tunendo gya kwaili ruterero health thai tumirekire na HIF to yakesha twero ki kwa improved yathuka education capitation sijui mahantu ya maingi mnemba kuthureka ngaratana kirutererwa kithomo na kinya ruterero gima bomwiri amana ndwangi mwanya thina ina ibo thina kana kabethire kuntu kuthuku ende kwathuka nkuruki ari utesaba we kuibethire kuntu kuthuku nontu Kenya at least ituonete mantu ya karika mbere nya thirikari Ruto ya Kibaki ayukire thirikari mwaka 2003 otivi alitangu Kenya budget ya Kenya yani oritingwe wa Kenya buonde kwa toka Kenya ya collecting bia sio Kenya 250 billion na mbesere itana no Kibaki ari hukuma awere mahitaji ya Kenya ni 1 trillion mwaka mbere kenda ikira mikakati ya kuongela oti lakini nyake ongela oti noene kita mikakati ya utumiri bwa mbesa kwa toka na hakikisha mbesa menyiro nya CDF ya na mbesa ya women fund na binambi na kishira mbesa ya kuthurania sio kinyila mwananchi either through project development kana through devolved funds onto ya CDF na eventually katibe kwa njaro kwa toka kuna devolved government lakini leadership ye kuthai onto manto akuthuka kutuka mtororo merete kedani health minister wa health primary concern yake ayokira rukire ni invest ya naru arembo bakuthukuma kuma ke ministry ya health tina hata mwananchi omba kuona matibabu ibo nto kuona SHA ilaunchwa within 6 months bakuambia ni SHA sio Kenya 4 billion kidhani citizen bakawa bia ni kuiwa sio Kenya 30 billion ti million nonto kuteka bonga mtu wengo Ruto
amenya aya ingwe kenda aiya na atethia umwete ngwe Ruto ko primary yani the agenda ire mbere ya nto babe thirikari na ni wamba uritingwe kabo ya secondary yani bo ya by the way na unfortunately imantore munya ya kuyanya ke remote devolved functions nyake ugatuzi kwa tugende Kenya webo nkwirire tutongere tu ni mathwani ya kiu uti bara betawa ideological leaders antobari na itikadi fulani na Raila na reo mo bau bari na manto ya demokrasia manto ya human rights manto ya development korone ni bonto ukorua kibakire uramwona Harambee na kamatite mbesa akiwa ati mbesa nkubwa hata mara moja hakuna kinya Uhuru ntona ni Uhuru amaite mbesa yani na kidhati akiwa nkubwa milioni 10 nonto na inyare moyo tuwekeza mtoke baki ukorwa kibaki industries yake ni ireko kana ni biashara kwa rita utumba kwa wete nyingi ntuko riba kida ni kida president watoke na biashara Amiru na biashara Mombasa ndo wasi ile na okira rokire urite ngwesi yaku orure hoteli au orwe mandasi Meru weto konyore ngoko angai na mundo ngoko ile no kadha nze na madhonya kwa dhanze ku priorities yetu ka leadership I don't think mwananchi number 1 ke leaders watu nabo mwananchi no number 3 ni kuliambesa utonga biashara alafu ende mwananchi natokeregire kwena bills irachiro bire kwethira chiesa inwa imwe ya cyber crime na jangi ja mingi na metho ya wakili are we in safe hands ari nya bwibonete report ntukwe Raila kuya Raila kwire atete kathemo athegire yes ntuko we utheinya irio Ruto asaina sheria hii ndinyi rimwe kiru kimwe ni atiri ya guthinya muntu na ari musoro ku sana na ibwendene o kwa ni ibwendene yani womba ukira rukire usaina sheria cio kandamiza ntu we kwirwe kukia muntu uyo menya yetera ntuko wengi iko maanisha sheria hii asaina enda ikiloka itekwalelo muno nonto anti mathwani yo yake kukera Raila lakini sheria hii saino imwe nonto bwa kweria kumanage kura cha 2027 kenda kutuka kidani space ya mutandao whether ni TikTok Facebook iba komba ko regulate nonto bonere 2024 agency batumire mutandao ko revolution na bate kwenda scrutiny kana metho yabo leleti boya tuguma kura cha 2027 lakini umenye Tanzania nikiona nielekea sana nonto Tanzania aba ingira internet kuri kia kuringwa bali kuinga internet tuko kiombe mbere kuriringwa nya kura se kuringwa ba ingira internet ya kwanza yarurwe euro iso Wednesday lakini nya kuinga internet kutasenjiri the fact that mwananchi wa Tanzania na ari kubuta nkoro na a demand change mungenya yani re sulu arapishawa era manishire beta bamwapishe kithakene na Rwanda gutena antu mbere enjeshi no ntongo no kiranto ndo anti bamurere kubbe danto bakya kwenda usenje mato meya rungu kugwera mato wa Maria mana ba imungere mamau akwa ina Facebook akwa ina internet nyare ndio tareo lakini mumero ware ntonyere na mumero thoshi na mweko nyandarua ibarasia na bakwa royo twetrimana turethio nto fulani bakabanga mantu ko kinya base na sherireko mwananchi amwere change itakuja tu ki tukirikie kurari na reject anti-financial bill na jensi bachiumiria na nambenene na banki mbakuthira bagitero turobo kiri maandamano jara na nende tukureterwa masheria jana yo nukuona bakiambire ringi bakwenda kwambire ka reject katombikio chokara turari 2024 by the way itare onde Kenya ondi ponku kwera nkora antu aboti nkoro otero tusoka ke revolution ontore 2024 itare onde meati kama thina ya Mukenya yara asenjia Mukenya ware ampara 2024 nyatha ampara musiari utare na BC 2024 most likely atina BC ndotamba kuona matibabu 2024 nyatha ati oyona barabara ethoki 2024 most likely nyatha ine ethoki kwa yani bibi antubeterete ni etwa spark na spark yu meare onto wonere borwa muthakoro etwa Alberto Joang
nonde maandamano Yes. ya ntuku yatu yokite kwana na yari yani yari ko 2024 kumaanisha ntuku yake Albert Ojwang tongo ya Spark kintu kya kwa kani mwangi kwa lakini bunge na buo nombwe kisaidi yenge tuna katiba ya 2010 nibo ntuko tuka watu mawakili onto okay wende member of LSK we are constantly going to court to oppose these laws that are unconstitutional. Nya law isi isirake ukirwi injaro already we have orders from the court declaring, for example, now kana stopping the implementation ya EU cyber law. No ntokatiba ni kombo tokaria buka nyaba kaluke sheria ereko tuleta court itwe court order ekoromia sheria ira na court ni declare sheria undhoku unconstitutional null and void kwa tungende sheria tena ngwe ku at least to know that balance kana chance utumira katiba kuromia sheria hiyo lakini tiko ona me dine ntobaka bena madhoni ya moi me yabo ndena litoba moi unfortunately batete kiria Kenya na esenjerie katiba na esenjerie twina nonkwe story weekend ya on Sunday kuna kesi ya Kenjai apparently kuna mwana miaka 15 wa eitherwe na mtu report yangano wale involved bakaua mwana either like 28 September lakini kwa watu kwa mtu ukurikana no dhidiri kitendo kira yile kwa watu like 27 October a month later kenda kutuka mtu akea kwa watu ni Gen Z kana TikTokers baikire mantu motadawne ba amplify babo antu bamide bayokia na bado ba amplify saiti kende thirikari yebua yani uritobwa those voices mwankaeta kuria mtu ukwerekana nwe ubodite kitendo kira lakini no isitoshe Sunday bado TikTokers kana Gen Z ba mobilize rengi antu kuma Kenya yonde wibandingira thimoru kire on Sunday beta kanisene bambere tu etameroe tumete Nairobi Mombasa konako tunakuja Meru, tunakuja kuoccupy Meru, wewe utakuwa wakili wetu. Dabera ni sawa nyi kujeni, msifanye uhalifu, mkifanya vitu zenu kwa amani, haina shida nitawakilisha. Lakenda bandinge ndumba mbere wako watu. But nandeta ndabona na on Monday tombo barita romande kana web through court. But that consciousness ye na youth ye osenje manto. Yo tuma mtu ma Nairobi kana Mombasa kana Kisumu Meru Kenjai kenda athetra mtu Kenjai. Niko maanisha ntobana kethai bakinyite point mathoni yoti atwara yo batwe kaninya generation e previous ya wetera kithani antoba siasa wewe tutethia antoba itethia bongwa yo ndo bene nyam ikundi beto sisi kwa sisi they basically starting for each other because they're realizing government political leaders sometimes they're so far away from the common man's plight ndebaka decide to take power into their hands yeah. Nibaka sana mtuko to MC Tesh ekwe na mtuko wetu wa Asinio Solomon Junior aliwa kondan Lawrence Mose aikunde ne kabisa Dennis Mutuma mtetezi Kimathi Kinoti akondan na kuna Kinya Andagisi Kisu Mwenzi aliwa salimia mheshimiwa sana live nikiwa hapa Machakos ni yule Solomon Junior kutoka Tharaka Thagicho nibwega sana wakili Senator. Yes. Teka kamera bekudrokia ariria mutegeri wa Meru TV na kurukiwa ariri Meru amigambo ekue mwicho director ari mbira ndeka cheto chumbere kudira chikidira tuchere na ndeka 14. Ote mururu. No kankera muthikiria asante sana ntobo tuthikiria ruare. Na ntobo tune in ke Meru TV. Meru TV no mbweni platform yombete kwa na chance yo share maoni ya mea na maoni ya itambere. Na nkediria mbue twende twerie kumenya utongoria bubwa ibweko twerie kuenda antono ntobwa mathwania na maendeleo yaba kwenda na mantu yabetikitie na nye historia mtu na mbwe winde murethi nde wakili nde mtetezi wa haki za binadamu na nde international human rights lawyer nde tayari kulitira mumero ngwe nde tayari kuithira Senator Omero na kenda twemero ringi tusoka kanya kakuwa twena mtu utowakilisha na mtu ukwaria kinya Kenya kathikiria timero wake
na ndi tayari kukukuikia kanya kau. Asante sana. Niboga sana seneta na twagutikire kwenye Kristo chetu chia Meru TV na kwaranira na batwi twawita ringi na ringi ndeka chetu adikumba kuthire chikini ya lakini yote 9:10 niboga sana gutegerwa Meru TV na tubotonera kanya ko tuthiatira ugeta kuraya na tukethira gichokera na Faith Muchemi ara tukomba kutha tukiarire mantu jengi mianka ira tubati wika kirachore na kinyari wari no mwanka tukomba kwithira gitweleza who is a friend menya turiari atukiara kiaruo kana jokes tukaua aturomba Murungu atwebelie anthu akebelia chore barana ndi batuthilukirite I don't know is a friend Faith kwamba kwithira gitweleza na kutumenyithia who is a friend bwega sana ugeta kuraya uri nchokere thire ndeka chitikuraya.